Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para guru ngaji khusus Ebon, Hadratil Mukarramah, guru Kula Ajunan, Nyai Haja Khairun Nisa, ben setuju kiai seorang tak bisa nyebutkan setengah. Seterhormat pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, ben seterhormat Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat sesami mulia, alhamdulillah kula kebagian ngaji Kak Dinto dalam rangka dua acara. Sepertama selamatan walimatul ursi, selamatan pernikahan mempelai berdua. Kata Pon Lastari iyakan muka-muka akad nikah, jadi akad nikah sebarokah, keluarga barokah, rezeki sebarokah. Bense nomor 2 nikahitan, selamatan sunatan, muka-muka putra sehitan, tetia putra soleh, iman bentak wada ka Allah, apa tidak kering sepo 2, aku nanda bangsa bernegara, langkong dek ka agama. Seketer gula para tetan Najla Saki, para ajunan ki guru ampun banyak ngoleh ilmu dari ibu Nyai, muka-muka dadi ilmu sebarokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Nyai gila ampun jek banyak non moci kemanten, kamu kemanten tikal pon masih tedung lah tahu sarus-urus pon non kitikal tahu sarus-urus pon. Para teretan kula merangaki gila dari MC nengki juga ke muka je benar. Bahkan binyai itu aki muka-muka dia keng lakok ke muka melawan muka-muka benjong kembang rejekin, aku muka benjong raja rejekin, king manton tidur melolo, ya kari muka, matuan alako manton tidur, matuan deteng lako manton ngerok jan santa, tak ni kemantu sudah karin ke muka ni kada, cak ke muka melolo lakok, andi tanggung jawab, apa ada? Bon, nasib berumah tangga ni kanon Allah Ta'ala cukup abri contoh 4 nabi. Beda nabi nikah bunga ada sosabudi ki Nabi Adam. Beda boleh nabi nikah tak oning rasan tak papagbi sosa dari awal sampai akhir ki Nabi Sulaiman. Beda boleh Nabi non tak oning rasan bunga mulai awal sampai akhir ki Nabi Ayub. Lah Nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah sosa ada bunga budi. Kanto kemperna odi nang rumah tangga. Kan beda orang nikah bunga ada sosa budi mulai akabin. Alah, kau ni kebucur, musibah sogong, ujian sogong, waktu singkat soki. Saampun ada pak ke pertengah perjalanan, ditetin soki, rogi. Teretabang boleh saja rogi, diburin bangkrut. San bangkrut tak ngak boleh kan maten. Ini ngadak ke Nabi Adam ini. Nabi Adam ni kayak manja ben Allah Ta'ala ini. Odik nang swarga kun suruh kedua iban ibu Hawa. Engak na pehungan nang swarga.
ketika tengah perjalanan Nabi Adam melanggar ben Allah pas keluar dari surga turun ke bumi cek mimpi Nabi Adam bunga boleh ingat nang surga 100 tahun nangis Nabi Adam. Ini kan mana bunga ada sosabudi. Nabi Sulaiman ini tak pernah tapapat susah. Napa sih susah? Raja ebeki ben Allah, ilmu ebeki, dunia ebeki, saking dari penter Nabi Sulaiman sampai paham kebentan Nabi Ilis. Bentan nyarwan Nabi Sulaiman paham. Beda nyarwannya ya dan tasmija, kita nyaki Nabi Sulaiman. Nyarwan. Ben apa sih kakan ben mak matuna ben manis. Seberang Nabi Sulaiman setiap beda kempeng bigula kempeng ni kayak sedot saripati Nabi gula. Beda kempeng apaan? Ya macam Nabi Sulaiman beda kempeng ni ke manis bahkan. Beda kempeng ni ke pahit. Kempeng mau ni baru kan pahit. Beda kempeng ni ke jelok. Kempeng pelimping bulu baru kan jelok gitu. Beda boleh kempeng cia, bahkan beda kempeng ni kerok om beda boleh kempeng si beceng, bangjo manjuan kan, beceng. Bayi mak matun ban bas manis seorang baik celo acen saya sedot biben. Wah, kula tak ben serobon nyedot sari patin kempeng, beniring satrian boleh binyarwan. Kula senyedot sari patina kempeng ni ke Nabi Sulaiman ki asalawat kelu 10 kali. Kento Nabi Sulaiman si bisa ngobe pae ke manis, celok ke manis, acen ke manis, cia ke manis. Ni kaki asalawat kelu 10 kali. Di sampean mun recekin ro manis saya babunya macam selawat sini. Di sebaik yo be manis ya Allah. Sejelok yo be manis. Saking sokina Nabi Sulaiman ni kan oning rasana ke bayi lorong 500 kilo beli kir ni kan dari enten berlian beli kir kaya ke bayi nang Mesir tak ke bayi nang satrian mun ke bayi nang satrian ni kali pula berpikir beli kir jawa nang songai beti bito boto ni betompes. Oh boleh beli kir enten berlian tak boleh. Ini kan saking sorry. Sampai Nabi Sulaiman ni kan non andi proyek si paling rajak. Lenengak tengah na proyek ni kan Nabi Sulaiman setu. Cek saking bani Nabi. Bi tetang kekani kojek terselem ke dunia ni. Cek mati nengak tengah na proyek. Lani kebalik. Beda boleh Nabi ini tak pernah apa-apa bunga. Nabi Ayub. Nabi Ayub ni ke beniring melarat. No, Nabi Ayub ni ke orang kaya. Setuju kebun andi. Bahkan on tanah Nabi Ayub ni ke lebih sebu. Beda yang kanton di sapi lebih sebu beda. Kan masih tak jawab biar noning bila tak kira udah ngendi mun sampai sepun aja. Ini kemarin itu. Ketika diutus Nabi Ayub ini ke menjadi utusan Eyuji ben Allah Ta'ala dunyana lober tidak sekali karya orang. Jadi morning satian bangkrut ya tak mengak kama Nabi Ayub bangkrut ring satrian boleh. Ini kan jak kajuan. Saya petong turun kok tak kira melarat can sere gini kan. Nabi Ayub bangkrut ya. Nah, tak mari ujian Nabi Ayub. Andik putra 14 beluk laki bini 66. Waktu ada era polong menggona bi setan ni jung kaki kejecian bengko mati kapi 14 bikir. Nabi Ayub tenang awiri. Mak man sambian Nabi Ayub awiri apa? Nah putra nah 14 bikir pun mati kapi
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kepatian 14 biki Nabi Ayub, alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi Ayub. Ya anak dia kan amanah. Mun ontong di anak itu nyala macam pereng dua. Akhirat ring dua masuk surga, masuk neraka yerit ke surga. Mun tapalang di anak nang dunya la dusno dusin. Keknya ke endusno dusin kering dua. Enggi bu. Kan bener kena dusno dusin. Tandi lah ke ngandung lempak. Tandi lah ke ngandung lempak kan dusno dusin lagi. Tinggi tanya aki nak kena seti alas na bentar. Mak tidak lagi ni ben ngandung beriam. Boh congkok ngalak ke Siti Maryam kok. Siti Maryam bin Imran ni tak ni laki ngandung. Apa? Esrop malaikat Jibril. Tingkok ada ye ke ko esrop malaikat Jibril ke ko. Man berdari ngandung dak laki macam esrop malaikat Jibril. Tanya aki ke lu Jibril lah. Jibril lah takut tebak kamah lah. Oh anu. Alasan ngeremang. Tak usah tuduh je. Mati ring ngandung tak laki ni kemengah. Tak lamba ajam kampung mun tak laki tak telur. Jadi dia berada ajam bertelur. Masih tak laki lebih merti sendiri laki je. Kehun kekuatan obat beri perangsang telur, beri konsentrat lah telur benaring. Kok ni dah iya kio oleh nobatan sih. Ngandung oleh nobatan. Tanya ki ke lu sing obat tak kuat asomotan. Dan ni kan anak dusna dusin. Titang anak lah abadi kapi ke Allah 14 biki. Engkau lah tak ni tangkungan anak. Tang anak lah tangkungan Allah. Ya alhamdulillah lah. Subhanallah non kapatian 14 biki alhamdulillah. Membareng kantor mata si bini alhamdulillah. Ya bengocak matuan tila lambak dah benjong terus bini ya boleh jong. Si bini mati alhamdulillah. Kento non uji Nabi. Tak mari uji Nabi Ayub ni kan kering sahara para detan bere-bere ni yo lain. Waktu singkat king Nabi Ayub tak ada sekali. Cik seekakan olak ni kata ada dibudin olak ni salangkakan pada olan. Akhir salangkakan pada olan, olak ni pas kari duaan. Sesetong ngakana cila, sesetong ngakana ate. Kanto Nabi Ayub buru asro. Inni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Guste kulai kening mudarat Guste ajunan selangkong beles mon pas olak sesetong akan cila Guste tanto na cila kula akuli tak engak keajunan mon sesetong akan ate ngenangan kula car kelacir tak engak keajunan Guste leni kabaradetan pas malaikat Jibril hadir esiram ben aing panas olak ni keker sesetong keker ka aing tetingiringi aing sesetong ni ka keker ka tereten tetinyaruan tinyaruan karo olak Nabi Ayub itu wai ben malaikat Jibril berkat odin ben nyaruan berkat ben ya berkat itu wa kita longan nyaruan berkat ongku banyak budun oleh metu pas kemanten si anyar makin ni ngalak kenyaruan benyanan. Pas oleh matu deti obat. Tak ada obat ni ngak matu non masih dokter tak kira mampu dah. Apa? Mun orang komikil je mui matu anak. Mun orang panas je mui matu jelah. Kamu berobat ngak ni? Ni kamatu. Malah kening jauh ke bayi jauh mulai nyaran mulai. Kula non, aku encengan pasro makabin balin nyeraki ke kula. Ngapa zaki manto sepak no. Lampi bote pulpen duaan ingat muti nambu baru. Si dan kula. Kabin bahasa apa jom? Bahasa Arab. Ya tak usah ya tes pun potongan ustad
Ternyata sana pakabin tuan kabin taring teporobi tuan mandi bu, masalah. Bigula kare pasepa bigula. Kalimat kurihalan metem yuk. Nawaitu lusulah lirufil hadis. Abba kita pakabin laman dia kada. Bila saya ajar jom oleh Pak Ari jangan iya taborop jongnya mak ber tuan kabin taborop bi tuan mandi saya dua apaan jong ki tuan kabin bi tuan mandi lihat mbak mu leban tak tahu ke tuan mandi jadi eki subhanallah jering tak mak semua kelangker sekali kun bolan matuan nanti langker je pasal kabin bahasa Arab tak kok mati bahasaran ada taborop yuk. Siap apa enggak saya kabin banjong engki siap siap apa siap matu bi telur oh mon masalah jadi jauh tahu saya le kabel jadi ya rahasia perusahaan dan gula jale bela kau orang teka Allah siap telur matu bi telur banyak ya nang kentoknya yang pun berbadatan mantir selamat sampai tujuan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfata ya jiratal alami ya umailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji أدفت يا جيرة العالم يا أميل الجود والكرم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفت يا جيرة العالم يا غير الجود والكرم. Para tetan beda nabi nih kanon sesosa ada bunga budi yang kini ke kanjeng nabi ini kanon ratu nareng melas ratu nareng ngenes menderita pak bulan lem kandungan kanjeng nabi abana sete lahir yatim nyuso ke ibu ning pitung hari kapolong reng lain 4 tahun abeli ka pun 2 tahun ki berziarah ke astan abana pele mana dari ziarah pun seteneng tengah jalan kanjeng nabi beni etina ki jalanan tapi etina ki set umur 6 tahun mangka na kanjeng nabi yatim piatu tak pangakui ibu tak ngakui abah kapolong kain na 2 tahun Abdul Muttalib sepelak ni kanon setu sekali kare menjadi silak tak pelak lah mangkan terus makin banyak menjadi tak pelak lambok ni kawan menjadi kanjeng Nabi tak pelak boleh menjadi lain dina muntapan lang tibanakan nepan mati sanggol tak pami lebih menjadi muak por tak cepor gelu jangan boleh je anak lah tak ada apa nanti dipakai pemilu jangan kanan tunya nak yatim ya ya pok tolak sal-salam ya nikah baru sangang tahun kanjeng Nabi seteer nasi sebereng nikah non ngalak terpuan bedus ingat napa nak kana umur sangang tahun seteer laku tibi 10 tahun ke 40 tahun irun buru nireng kafir kanjeng Nabi paten siang malam cuman iraksa Allah tak pernah terjadi lesa ampun 40 tahun malaikat Jibril hadir kanjeng Nabi
ajunan ponto buk melas odik ngenas menderita Kanjeng Nabi 40 tahun engki malaikat Jibril. Allah kirim salam da ajunan. Kenapa malaikat Jibril? Allahu yukri'uka salam ya Rasulullah. Allah kirim salam da ajunan. Kenapa malaikat Jibril? Alakal jibalu dahaban. Mun ajunan kasokan bedena gunung senang dunya epeta dia emas pondut ajunan. Mun Kanjeng Nabi poron sobung orang kaya situnya ingat Kanjeng Nabi. Karena bedena gunung senang dunya ben Allah epeta dia emas suruh pondut Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tak mondut emas. Mondut napa malaikat Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril? Kula milih kenyang sehari, lapar sehari. Makni kebelen na Kanjeng Nabi ajunan nampun tobuk melas ngenes inki. Nalekan na gula kenyang ka angkuy sokor, mun lapar gula esi kabeh kalaban sabar. Kaanta non separlo etoro elakonin ben contoh nang rumah tangga kento. Dia mun tepan terselpet masalah ekonomi. Cek ngok-ngokan. Norok Kanjeng Nabi isi kabeh kalaban sabar. Nalekannya murah, nalekannya jumpu rezekin, gampang rezekin, syukur. Kento separlo etoro ben lakoni. Kanjeng Nabi ini kepaling open rezekin. Kanjeng Nabi ini kemudian dari Ka'mah nikah tete ini. Mun sambian terus gempang rezeki terus murah rezeki nurut lamban Kanjeng Nabi. Keng mun sambian terus oki gula tak oning gula terus oki kia. Keng mun terus murah terus gempang nurut lamban Kanjeng Nabi. Open ke rezeki. Saking dari open na Kanjeng Nabi non bila ada rekam masih ada rekan tu saya kuain. Sobung kuan sobung bon. Bersih piring Kanjeng Nabi ada nika ingat piringnya kurai kak ruwabu. Tak pernah buteran Kanjeng Nabi seumur. Open. Mari ceer nika cop-cop ben Kanjeng Nabi. Bek lamban orang pose polam ben kan mari ceer kan banyak cop-cop tinggi. Pose polam bek seteje pangakui tisu. Ah, ban saya cop-cop. Lalu Kanjeng Nabi. Anapa para detan mak sampai cop-cop takut berdekari na pelapa senalpe kakolen toncu. Coba saking dari na Kanjeng Nabi. Anapa tak menghina karena Allah. Kula sampeyan ada aduh aku boleh teng sabar beri kun ngadak sabar lo ni kuat paheto rapi pangak sutur banjir bereng. Aku taknya besi duk sindukan baratetan kuan lebih dek sembuh kuan korang dek sembuh kau apa tak ingin tajuk toju ke baratetan Kanjeng Nabi ni kau tu ni kerja lamun sambian terus gempang rezeki norok dalam pandang Kanjeng Nabi. Napa dia pun Kanjeng Nabi tidak ada yang tahu ke bayi butel musuh berdering tahu ke bayi butel. Kanjeng Nabi nalaikan tak andi sokon tak andi sabar. Bila murah Kanjeng Nabi syukur. Tapi kula ben sampean kan mun ki depan nyari bentus ya naman boko. Semanjak tandi bentus ya kul 10 Jumat nang dak ada lah wirid sesat. Ting lamu long pe kon Jumat ro hari Jumat ber tengah sabo. Kita tu macam ada dia rezeki. Salah jual bako keil. Tujuh berung kari telur sinduk dah cilik dah king ada yang tahu ke bayi butir. Salah sedikit kajian yuk telur ke kan rak pira nama lalu jadi. Ada ocan duka leterep tompes pesen berkun. Oba bibi kawin bekerja pak. Jarang keil. Kanjeng Nabi asokor. Saya ingat non. Cek muangan rezeki, cek menghinaan rezeki, seret sambian rezeki. Enggi Bu.
kadang lagi bini mula tokar bi si bini selaki nukul si bini ya embah cak bini nah saya buang beda pak beda yang mana sih mon beda orang mana sih tete ni sampai kan ke mata kira tapapak bi rezeki murah mon jantung pasengki napa menghina rezeki na si bini dah iya kia pola nasi dibuang bisa laki si bini baladetan nuruk sok mengusuk sekali sopluk ni bentong karas kade cak mintaan teh karas kade bedenon ni kisah beda orang laki bini ni berangkat dari nol tak ni apa bekto singkat soki san pon soki si laki apa bini dua lah kon ring di beseng aja dia lah ada sini ku mek dia tak yang boleh tak di bentar mendi bentar bawa bini tak tu magi ya pak yang laki panas deh dan si bini ni kau polan si laki abini dua kuste nyona beli kamalarat pole gula kuste laki gula pernah bini pole kuste jasa punya orang beri kamalarat pole gula kuste taring bedoring temu cing mencing ngetin non setengah sepot apa bing mak takir terus melarat terbenting laki gula pernah bini pole san banyak besen terus melarat aku engki gula terus melarat pole gula akal bokal laki gula jan gampang bing mau terus melarat bing dari apa orang terus melarat aku dari apa ngalak nasi masak ya pas papolong bi masak nasi nasi masak papolong bi masak nasi manusia masakan diri soplukan gak ruwayu mun masak nasi yokap semalam kulaku ke WC masalah Raymond terus melarat aku ngalak nasi seperkeman langsung sebab ke WC terus mana subhanallah non oleh teluari dunia ni kesal-salan sapi nama te mentam menata abu wodo por rempah boleh kotonon pesen coko-coko orang sal bekto singkat abeli kemalarat boleh nah saampun melarat tak ni napa sebila karena yang tua kini kasih deteng boleh dari mah bing percaya jangan kau bing kibak menarat ongku dari mah tak menyesal gula tak menyesal pak ki beruan laki gula bini boleh tak menyesal dan ki beruan laki gula bini boleh tikal gula ngot tertiring melarat ongku lebih engki pun pak ya posang setan engki posang ongku pun pak abu engkau dia bing benih manusia biasa engkau dia malaikat langsung hilang tetikun ngabele cek mon orang menghina anda cekeh eka miskin tinggi bu andi teeren sambian cek sampai berui mon tak yabi tu dibeki kata tangke nah kini gak miskin torok na benten bu iya saya torok saya lampu mun secerik bakun yo belarat non orang ni kabetek mun mesti melarat tapi ndik betek lampu tak ndik napa boleh cangkaron beki orang yu apa lampu tapi mun betek kejerik sampean jengkli jual yu mulai cerik jadi kula ben sampean mun terus kembang rezeki sengak jak sampai menghina rezeki na boleh pas sombong pese geger king binitang rezeki ya tak nemu rezeki non posanggi ya leni kanan jadi empat nabi ini gambaran beda orang laki bini ini kebunga ada susah budi tengah perjalanan bangkrut beda si tak apa-apa susah beda sampai mati ya benar nabi ngalakkan Nabi Sulaiman sangat mengalakkan Nabi Ayub tak nemu ira ndik sampai mati ndik keuntungan sekoni kamar sakit ndik keuntungan sekoni depur repak de emak alakkan Nabi Ayub
Lengan ke Kanjeng Nabi nan sosa ada bunga budi menderita dari awal sampai setengah perjalanan pas bunga ben Allah Ta'ala. Anapa? Karena syukur ben sabar. Syukur ben sabar. Sampean tak usah beliku lemon urusan sabar bi syukur ni. Lah banyak keterangan. King mun ilaku ni sampean saya rezeki na sampean. Nah, nikah empat nasib nikah non mesti terjadi dek kula panjenengan. Nah, tepat ke saya kamu masih ngambil tepat ke Nabi Ayub gitu. Tak namanya lah. Nah, kajina pacara nak angkui memperbaiki nasib, malendi nasib sesai. Maka para tretan syarat dua. Setong laki binina kotu tati orang si iman bentakwa ke Allah. Egiwu iman bentak. Anapa? Dunya bi seesena andin Allah. Minta kasera kuda sampean. Ngantelakin cakang. Cereng bedereng cakang soki. Iya berdegi yang cakang tak gelem soki pak. Tadi tekuk tepak kasih tak gelem jadi kari roku na sampean. Ngandalakin penter otak saya kebai Allah. Ngandalakin otak Allah saya kebai. Mon pas orang penter di kakak soki saya penter soki kapi. Tapi berdering penter soki berdegi yang penter tak gelem soki. Malah mun tapalang reng penter kala kareng gendeng ha. Enggi Bu. Tatangkan sampean deng nyak saben. Ai gendeng banyak saben. Sepenternya utang. Ring penter so bentang ngak wartawan. Tak mun wartawan bede semajer. Mukun bentang ngak wartawan apa semajer. Lo bentang ngak wartawan suruh nyari rezeki lu tak tahu. Penampilan Masya Allah, kacamata, kalkulator, pulpen, notes, kena BPHB. Jadi penampilan, mun HP juga kan deloan. King duk pulsan sekali. Andin Allah non, dunia bisa esena. Sambian akarep dunia, andin Allah. Akarep ilmu, andin Allah. Akarep pangkat, andin Allah. Napa itunya sih andin Allah? Mun tak abadi ke Allah. Di kawaran tong iman bentakwa. Karena orang si iman bentakwa ni kepada jaminan dari Allah bani insya Allah nyaman jaminan mesti. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang setakut ke Allah, Allah Ta'ala bakal beri jalan keluar sedeje kesulitan non. Andi kesulitan apa sampean? Kesulitan urusan dunia, kesulitan urusan keluarga, kesulitan urusan ilmu, kesulitan urusan derajat pangkat. Setuju andin Allah. Mun Allah beri jalan sobung saya melarat. Makanya banyak yang gendeng soki Allah beri jalan. Sebentar tak beri jalan yang utang di masalipan jadi. Kenikin. Nah, nomor dua afek teka ring sepo dua sebab ring sepo dua ini kesombre barokah. Orang mun odin barokah janda budi saja nyaman. Ini ke barokah. Umur barokah saja nyaman, rezeki barokah ngibu nyaman ka orang keluarga barokah aman tentram. Ini ke barokah. Sombre barokah orang dua-dua. Nabi Ismail ni kan non abini tibi. Anapa? Mak bini tibi cek takon sama susah orang dua. Anapa Nabi Ismail ni ke abini pasti selpet ekonomi nau. Saare ngakan, saare tak ngakan. Nabi ni kalau. Tapi nalaikan tanya aki aban Nabi Ibrahim yerep ni. Derema ekonomi na benjong Ismail. Alhamdulillah ba
honari gula doer cukup daging minum susu. Pakai benda doer cukup daging minum susu. Padahal sehari tak tanah. Anapa? Mabunga abana, mabunga orang tua. Anapa? Sebab mun orang tua bunga mikir anak nemu jalan. Keng mun orang tua ni kesusah mikir anak tak ngededung anak saja sompak saja tak nemu jalan. Makanya cak masosaan orang tua. Ka lebih Nabi Ismail terus mabunga orang tua sehari ngakan sehari tak ngakan. Belum doa cukup daging dingin susu. Bunga Nabi Ibrahim. Oh mundai sang anak Nabi senyusun ekonomi. Itu kini bingok benjong Ismail. Berkat bi anak putu nonon sampai ke kanjeng Nabi ni kedehi nikah turun Nabi Ismail para habaib para sayyid makin putu na kanjeng Nabi kama beda habib bi iye ni kemalarat lako ngi kama siripa sayyid habib melarat lako sobung kening doa Nabi Ibrahim jamun iye saya tak andi habib tak andi banyak bu. Saya biasa pas-pasan banyak. King ben Allah baca je mulja lantaran doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kalau kita nemu ni ke Habib melarat laku. Beda Habib tadi tukang mukirkan sengon. Beda Habib tadi pengaspalan jalan. Beda Habib turuk traktor nangkel. Ada. Tapi mun urusan orang sambian kira kudus pen minggu ngetem. Pen minggu. Ya baik. Ya alhamdulillah lah setia silakun kan beda Allah. Loh ni kan. Di pas-pasan ke beli jera kudus. Ya tem. Si du malam jaring beda Allah. Tawakal lah. Pen minggu mulai jera kudus. Tepak kering dina mulai naman rosengon takir mukir tak mulai jera kudus tu kan. Ngok-ngokan si raja. Kebeli apa lain saya ngomong gak remeh cirisan kita mendeng lima boleh. Ya jangan sar tak ada syukur sekali. Iman dan takwa. Pas afek teh ke orang sepodua sebab orang sepodua sombere baro kanun. Babu ngaring tua ninten Nabi Ismail. Anak apa? Orang tua bila mabini anak-anak malagi anak-anak ni kan susah. Ngapa ajil kari 6 bulan lah susah jangan serah. Kamu sewa antar apa kamu sampai saya beli. Kamu belanjan baru berempat. Gitu. Tak ngededung orang tua. Andin di bi kapi pun sewa antar bi besabin kapi. Bakun susah. Anak apa? Anak masa depan kok tak cerah bakun susah napa boleh bondon perlu kiyo tangaki bu taruh bakun mancir ason malah tak mancir sekali aja kini jom olen koleman deki sebajar kini si pas sampai utang ketegong sampai tebak karewel Rengkoleman kita mulai role tokuin, kau tak manja, apa tak digenting saya balik. Lagi ni kanon penderitaan dari tua, makan anak mun mata kerja dari tua tak bakal nemu ada. Bunga dari tua, ini kan. Yang nenten Nabi Ismail, mun parlo pakai dia dan dari tua tak tusuk. Beniria sambian pakai dia dan dari tua. Nak kena setelah ya. Datang pas kun lok aru biasa mula lok merir lah. Kalau apa tekel ya sabar paling ini sampai lah. Jangan tak belujen. Ya sini kan. Jering orang tua nikah kewajibna ke anak bila pun mari menikah anak laki bini pun tandi kewajiban boleh. Ken makin pelayan ni kawan. Saya ada zaman si bini. Nor para selake serak Anton nya manatik antik mapannya Mbak Anton king singa tadi bese bendong kari Anton kan
Bah, reng bini nih kenon penyakit bitam penesetung mbak. Ini bu, bila bertobu belenjen, bini sahabat bisem, masih bini itu kan sotik misem dia. Lah tobu belenjen, saya nggak tak tobu belenjen, tak tahu ke bini sini aku mikir aja, gini renggi ya. Penyakit reng bini pun nggak nih kebitam pen, boleh. Wah, mun tepan tobu belenjen sih. Bitenggi luang selepek ngatu nakin boleh mas tobo saya bitenggi kulan tak ada bekobin tak ada selaki tak majar obatung meratu gitu biteng meloleh ngak Tuhan pur majar tak majar pokolan pun kerap pun Deka bunga orang tua. Karena orang tua bila pun mare menikah anak mare tak di kewajiban apa pun. Ken mangken fara beranton pelayan jak letole. Keng teruntungan. Esetong saat mesti diuji masalah ekonomi ben Allah Taala. Tak milereng soki mulai uji ben Allah Taala. Makanya banyak reng soki bangkrut diuji ben Allah Taala. Enggi bu. Ketika datang ujian si anak tak ada, Pak, nak belanja nak gula Pak, jangan parah, kapak jel apa bing? Kita anak, ya tak tahu je bing kok lama hari kau wajib nak kok menikah urusan belanja apa jangan sekedua, kau lah tak tahu, tak bisa je okey mikirin selain. Punten Pak, montek beri Pak. Nginjem bae gula Pak. Nginjem boleh mun anak nginjem kayak tua apa tak nyerah. Coba sarasaki si nginjeman kering tua. Ya, nginjem empek nginjem sapi umat tahu. Sapian Pak gentene serajen. Iya jom jela anak ini beki. Tak kir 5 tahun tak nyerah. Dia budin serajen empek. Ngucap gentene seraja ontong ki nyerah kamu apa jeleng lo ada tak milo tereta tuh jan tak belu je tak bisa mun ngampungan kering tuan tunyan yang tua bajet anak ahli waris ku aku ni kemulai ke anak kan jak patadak semangken jak sek semangken yang tua bunga orang tua enak Nabi Ismail bujruk jujur mul je anak bodoh. Tapi lamun nyiksaan orang tua nyinganyian ke orang tua beda kisah barangkali beda tajir ni kegi kita endi penarih nyabis kering tua sanpon soki lopa sampai tahun yang taran kecombon ring sepon atau gergerong dia matang anak mata antar denak sekali tak kelar jeng aja kerong ring sepul terpaksa entar kecombon anak sanpun entar kecombon anak benih sambut pasti beri kopi mpian bu jan mantun iya ping mun kita osom jantaran kanjen bu tadek sebo kia bu ada ping ban masalah tanpa bing engkau dan nari tak antara ngemis bing engkau dan nari kerong ke selake kerong ke kompoy kerong ke ban masalah tanpa engkau esang kuning ngemis ben selake ngiting tak ring nolongin si bini bener jan bini gula bu nah apa sih bagi mun jeng gini deki selapan ini ya ternem masih tatar ke kanjeng aduh cong ben kita tu rasan mabunga engkau cong lenambahin perasaan mulai ring tua ni ngenes mak de iya sangat tekuk dede boleh man napa sih terjadi tajir ni kemulain berangkat tekeng tak uning apa sih betul ke ento mari keknya ke ring tua mengenes ring tua depak ke tengah jalan berangkat tekeng irampok para tetan perlu bertunyan petadek sekali ni kapas sopo ni ketok tanang ni ketok dengan kacir mak repan di cucu pas bi rampok ke buat bengkiri jalan etemu ring tar pasar lah detan hari yang kening rampok salah tunyan ya ekala patade oh ring ki ketok sopo nah mak ketek kelu mak repan ya pakai tes bekol bi ring tar kapasan depak kapasan bu ayo siapa si beri kanan ya orang kening rampok tak ring nyaut
Ampun pak, cak ngucap sini kata rida gula. Darah mojong, bocah yang gula benih pas kening rampok pak. Lantaran bini gula, aku bayi perasaan kering tua gula nolongin bini. Ni kesel terjadi. Jadi mon sambian minta ada eren kagui gula sambian ngucap. Ayo, siapa saya beri kanan kau orang saya japok tolan ring tua. Nih, siapa saya beri kanan kau orang saya japok tolan ring tua. Bodoh nang pasarnya terkapi ngabes nangis tak kejadian lah tidak sokon bita dan dere television mak repot pun kertas aduh kebeneran puna juga ntar kawasan juga nak siapa orang saja potolan lain tua nyunguk tepak kanan TV aduh jong engkau tak bes to ke beanjong mak ingat hari ya kata tina beanjong atau watak teke langsung mati pun ngiding anak ni kasuara nah bu gula pun tak nganaungi bu sokoi ketok bi rampok tanangnya ketok mak repar gula pakertes gula pun tak nganaungi bu ni ketolan sambian ke gula bu sepora aki gula bu eli beli minta sepora cak pun lah mati minta sepora ki gula bu akhirnya orang ni ketak teka ngebela cong ben percuma ben jong minta sepora ada apa puna ben mati lah jong bah tadi gula gelak mula minta sepora ni ka pun mati iya cering gula tak nganaungin apa gula mak mati tak teka jong ngabazagi ben nak dia tak kerjat atau buat langsung mati aduh palang ongku orang capok tolan yang tua aduh wat mati sekali panapa artinya bila orang capok tolan yang tua ken mati tak noir ken mati makan berjumpa yang tua pun tikal ni kapon malam non ni kamu cek kisah bayi lagi pun turut manfaat kula mulai gula kuyu tak boleh man sekali gula mulai kol 6 kula berangkat ke Pisoke mari Pisoke ke Tanjung terus ke Silo Jumbul coba kasak maurib kula ki bedenang maisan langsung ke kanji pas coba kanji ki nyai ngisi dimulai kula ku tak ketemu sekali bini kula tak nyaman biar pengajian tonton mulai ada yang kok sih lihat mulai sebelah ku ngak siapa tang bini lah tak tahu sudah saya huteng daki dapat kebengkon nemu tedung ngalayu aduh tak ada dia tak betul lah nemu tedung kalau salbut ke kapi ni kepada sebuah perasaan tengat cek sampai ada bayan perasaan kering tua anak kering tua makna lain kula ben sambian di ni kan kula ben sambian tetiau orang ni karena perjuangan itu perjuangan yang dua bini non monta palang setong coba ring dua bini ngelai raki kula sambian monta palang norok di benyagen beda kan orang mati tepepeng norok di nyagen demi anak orang tua laki masih tak lahir kan sihir orang tua laki masih tak lahir malam tak malam berada tengah alas berada tengah lorong berada tengah sabe berada tengah sungai berada tengah tasik iya alas tak takut saya serbu serigala sekiki ular tak lorong tak takut saya rampok orang saya tabrak motor tasik tak tahu saya kahar montak oleh penghasilan lain tua laki tak mulai kula sampian tak kau tak ngangkat ini pas anak nak napa tak jawab tolak beda zaman Rasulullah anak ni kepon open non anak ni ke males ngak napa tak kira pokok kering anak ni kepon open bapak ben puna belanja na ngone tangkung kapi bapak ben pu pontek palako kuni gebei pertetan leng tua ni kan ata anak kana de beki king baban bi pun kikir melolong ranyam melolong keluar ke dalam yuk akhirnya anak nu dorong bapak ibu mak kikir mengaranyam mama atul ke kanjeng Nabi kula pon open kering tua belanjan tangkung kula ngon tangkung kula
Sasa kula atanak kula tapi bapak ben epo kikir melu keluar kadene. Ngarai sang kunen ya lemah ben Kanjeng Nabi. Nang kanto Kanjeng Nabi hadis sebeda sompan. Jarang hadis ni sebeda sompan. King karena anak kareng tua Kanjeng Nabi sompah. Wallahi lau qata'at lah maka ma addaita rumahatiha. Demi Allah cak saking beun nikil to kel jong bi reng tuana beun kita males seprapat. Engki anak ikil to kel bi reng tu wajan Kanjeng Nabi kita males seprapat. Ya co ni mematul ke Kanjeng Nabi. Makanya bedanya nyaman ini ke juret. Juret ni ke ahli ibadah milih solat. Mun kadung solat sunat mari maurid isya sampai subuh. Kulak kuduha sampai duhur. Nale kana apa jeng duha. Pas pun nak celokan juret ya tak nyaut. Dan juret mun kok nyaut kok pejeng betal. Tak nyaut kok celok ring tu. Mari pejeng assalamualaikum jongok ring tuan tak ada pojong. Kalau kun sini ke boleh celok tepak ke pejeng boleh sampai berurang telur kali. Pun bahasa romansa. Juret dia semangat cingkok sampai jadi orang alim. Karena ke alim na juret dia sampai jadi orang seahli ibadah khusuk juret. Tapi apa celok engkau mak pas tak nyaut. Cek saking ke boleh. Mari jangan tarik tepan bejeng ibu kan saya tahu. Niki bi juret enten sobong pun tina. Denglah alim, denglah kosok juret celok engkau tak nyaut. Pun ni menyesal, tak betul. Lepas juretnya berangkat haji. Malam maulid nginep nang laker. Ringkala kau nak bojong, ya bojong lo pun. Maulid isya bojong, isya ke kol 12 bojong, kol 12 koltong bojong. Anak petengah malam mak bedo orang kemalingan, malingan senabang banyak maling ni buru kalangker. Dapat kalangker hilang jejak pasti temu maling. Bedo emak maling mun tak keng masuk kalangker, jangan saya medet lagi. Seneng langker juret abejeng lagi. Pas dapat masuk serbu hari maling ada kengjeng mahjeng. Padahal bajamu boleh non sampai kelenger. Pas terus eseram itu boleh kelenger boleh eseram tau boleh kelenger boleh eseram sampai telo kali seno koles sobon tobu juret pas ngucap empon Pak Joko Pak tolan ling tua Pak belis ling tua apa jong beni ben maling beni Pak gula saya berangkat haji ini kecelok ring tua telo kali gula tak nyaut makanya imbian gula pekelenger telo kali gula Pak. Cukup pun Pak belis nak orang semangat belis nak orang saya kebuai penyesalan garing tua gula celok telo kali gula tak nyaut Pak ibu menyesal Pak ben sambian gula Pak itu gula pekelenger telo kali cukup pun Pak bocan kok maling abu enjong benih Pak gula ni ke orang jabok tolan ring tua ramak tak kebela gelak benjong kebela gelak saya buka dari bian Pak. Mangkan cek akal ring tua non cek akal nyade barok kasamian cek salah pasang ring tua ka ada ibu setia cek banyak ring salah pasang hanya habis ke kiai mandeman di ring tuan soker kurang kiai tak bisa tak bisa kan jante buna Imam Asy'ari petong polo ring wali atua bi reng dua setong atua ku tak ki keluan tuan reng tua depan Allah pas kadang reng tua na bengal bu mesin di kiai dong bolo tak kira kelar tu akimian cek bini kiai na tak manti cara na salah enggi bu membuda kiai tak nak beli kan gula je sekut sini tang pengajian beli sih tak beki sentel san misalnya toros kaya lebih babi ke beki dia kayak ngati gila
Ya salaman bingkok beli rendu kali bipan soker ya bahaya korang kiai mon kon pokon kiai itu kan etika ni kiai pal tapel pal ya bagus orang saya tak dim ke guru ilmu na barokah manfaat cuma toro dia ada ikon pokon guru pal tapel pal kalakon dah kertina apaan bi embun mari isak ke tabu minta terpuskesmas kojong malam dapat jaga lagu narai orang ke tabu suruh jaga lagu dapat lagu apaan mati lah ada tahu lihat bukti kali tu dah tak bisa non anak ni kan kering tua tak bisa makanya so premon ring tua pun subuh ngomor astana ini kan ziarah berjumat sekuti ke kuburan mun sambian sekut ke kuburan atau petaki maka ahli kubur bisa atu lagi makin pun banyak ring salah pasang kengan yeah. Surotar ke wali 5, wali 8, wali 9, sama ngabikan sejuta setengah. Mulai dapat kebungkon patok nering tuan keritung te temuy. Ebo mak pelur tar ke Sunan Ampel. Sunan Ampel dek yang dari sambian lenyi. Anak pereng ziarah ai buan mon ko pun nering tua kula sambian sebelah tengah sabe tengah tekel bebencompaka. Sapa mon ta anan. Ada mak pelor tar ke Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati be engki gia non oleh barokah keng barokah ni ki ditangguhkan selama tak ngeromat astana orang sep ia mun celeng ziarah biar astana yang sepo kade ni kan jadi torok kilir dari ada non mereka cik salah pas sangko pun orang tua tak tengok-tengok terkentar man kakak aman terpada Pak Banten. Napa gue non mon salah pasang ni kata lebur gitu. Oti Pak kancing nasambian kanjengan bun. Oti kancing nasambian sangset suku lebur ya bos kerambi. Kanjengan sangset apa boleh barokah sangset. Taya apa boleh pas saja sangset. Nah ada mah bahasa jauh. Nyari barokah anak apa baradetan Allah ada bunang Al-Quran wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana nyempe ya ke Allah cek sampai sirik mula mari nyempe ke Allah pas aku bagus ke orang tua du mun lama ada nyempe ke Allah ke baik bagus ke orang tua du nyabis macam pereng tua dua mun pun mari ke orang tua nyabis bian ke mathura ke emak ke ginggung ke emak ke sokan sampian ke alim ulama ini no jadi datang ngajak nyari barok kantar nyabis ke mathura sejalannya bis ngijam bese kering tuan dateng tak serayu barokah di majriah barokah kama tiapun Allah Ta'ala mari nyembah ke Allah tak syirik agak baik bagus kering tua du ceklah salah pasang pada beta le ibadah seistiqomah non mon sampian terondi kecemberan tunya bisa senaan din Allah apa jeng pa istiqomah mun apa jeng istiqomah Allah Ta'ala bakal abri kelebihan Allah Ta'ala bakal abri keistimewaan Allah Ta'ala bakal abri keajaiban apa al istiqomatu ainul karomah istiqomah ini kata disumber kekaramatan keistimewaan keajaiban lebedenon lagi orang ini kesoki salah soki benter salah soki bi benter anan ratin ngucak si bapak sabak bi alamar tangana syarat lo orang setong tak ndak kok kutu soki kutu benter kutu genteng tangana ratin ya beda si alamar non soki genteng keng gendeng bo tak bisa ya jong syarat kurang tong boncong pas kok soki jong ban gendeng ban mana beri babre ya salah-salah jong ban gendeng
Tak bisa orang tong syarat. Ya beda boleh sementen. Pinter, genteng, king tak soki. Oh tak bisa jong orang tong syarat bencong pah ngamon tobaan jong kata yang pah ngubute kos lembu tak ko jong ino ben ngambong melolo. Tak bisa. Ini kan ngamon tuan yang tak andi ngubute kos lembu tak. Tak bisa. Ya beda boleh sementen baradetan pinter. Soki keng tak genteng. Boh, tangan nak ratin jong kolen bote. Wabon sana tak genteng ki jeleng. Mun pas isilang di beun tangan nak kompoi buluk buku ratin macam. Ya masuk sini kau. Kadang-kadang ngepan tak genteng ngembun tak ratin anan ratin genteng. Ya bodoh kadang ngepan genteng embun ratin anan dak segeneng sih kan. Jadi kini kekosokan Allah tak bisa. Tak ring beda nak kana lancing ni kan ibu tu nanti kanteng. Ibu tu anteng. Lebih Allah Taala ini paling ibengan beri hidayah Allah Taala. Beri keistimewaan. Arwah minta tak terima, arwah minta tak terima. Lu kok padahal tadi telan-telan sekali ni. Dunia tak ni orang tak genteng kita pinter. Ya, tak ada. Lu kok karena borokan istiqomah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa jom? Alamar putaran panjenengan Pak. Aduh syarat dek sekali. Pinter tak pinter, genteng tak genteng, soki tak soki, kengriaan antatang ke mun itu larang terang le masalah petena nabang tak tetin nagu iya jong itere mabingko ben keng ben tak di dunya kok tak minta mas kabin dunya je napa Pak kok minta mas kabin kalas sekalang sih kamu boleh kalas sekalang sih baik Pak beres Pak sebulan jom engki Pak tenang non Allah semua tenang hati kamu lihat kalah sebulan le sekalang sih mulai dapat kebenggon nyari kalah lening lemaan sehari semalam cek kalah akhir sekami hari lening sepereng obogur kor-koran mah jadi masuk le kalah ya le kari lema hari ya pakai lening sepereng itu bukan jan apa pun mak ngundurungun masa merusak ya mas kabin lele sedih kendala le monetreman drema ko bireng soki yang mas nyari mas kabin le apa minta mas kabin kalau sekalang saya kok segami ari lening sebereng kare lima ari le di mas yoli le iya menang nang dak iya melolo pun nya tak nemu jalan kan coba benya bis ka ulama mada iya kak al ulama warasatul anbiya ulama dia warisna nabi engkau bibaan lah tak kaya pok ka nabi iya nyabis ka warisna lah udah iya nyabis no leng pon terongku Waalaikumsalam apa jong nyepre dua barokan ajunan iya cerita ka ajar ya mulai lah eki iya cereng kiai tak tahu ke kalebun kan lah mulai debak ke jombon ya kepikiran tak ring paling ingat lantarannya habis no teki lambak ki ngaji dan kiai nak tunging sambil cet-becet mari isa ini jom len ya jong mun orang tak bejeng neng kuburan dia mayit ekorobut kalah ring tak bejeng mayit neng kuburan ekorobut ekorobut kalah teti jong keneng nakala re jong lebun kalah kubun ring tak bejeng ngak panon katungi aku doh dim mabede kubun ring tak bejeng posam ya dan langker mun susah bejeng tak susah pun nambu tak bejeng tak pati banyak kalang aja budi langker susonan mun susah ya abejeng lah abejeng apa salah kita nemu apa masalah ambu lah sekali kalau nak nemu apa ambu bejeng tak pada banyak kira je kalam ada je malau bejeng tapi
ngak entak ring tepak kemojo dinti bi tak bojong sekali kok pun pak le re saya tepak kale kok pun pak le non kita le sebar karo kalan pun le sekalang sewa itu bototok sekali oleh itu kelang sepekol kabin ngomong sedia kabin matuan nyampe matuan mitening sekelang se ya boleh du kelang se kabin ngomong sedia kol depak kebungkon matuan itu bapak assalamualaikum sama apa cong cak pama kalau paimban pak melarat dari kalan ni gule benja apa ampun cak lang melenglang kan sambian minta mas kebin kala ni ka gule senyari kalan nabung ale kopun nambah jadi ni ka pak tadi kalan ni kalan menjadi ni tak kerja aduh nak kanak rekeng di keistimewaan ya ada montan di keistimewaan tak bisa saja kau minta kalau sekelang sejak boleh hidup kelang se pakabin dek montai pakabin kau kasih bini cabok tola lober tunya iya kang takok lober pakabin kange pakabin matuan tak gitu deh tuh jauh dimasole kalah taman kira-kira di masole kalah tak laten lah tanya ya cong di mabenole kalah kong cek kok minta mas kabin kalah na bang tak tutin na cong pabi buat nyuleki du kelas jadi mah boh melarat nih pak gue lagi na punya habis nih kak konya habis nih gue lepas nama lantar pas engak ketungin guru pak cek mun kena kalah nih aku kau pun nak orang tak bejeng mayit kalau bukan lah jadi kena nak kalah kau pun tak bejeng enggak kau ni kau gula tayang pak macam di tibi saya tak bejeng pak jadi kini kekalan macam di ni kau pak ngocak matuan jadi ngiding bentan mantan iya apa jan wah macam di tak bejeng kalan oleh duklang sini pas engkau bibuan tak bejeng sekali terima pak kalang sini Pajang dek. Nah, saya baca ni ke hikmah bu, hikmah non saya baca. Lantaran hanya bis nyemak ke ulama, maka pas nemu lantaran, nemu lenjelen, saya tuju pada Pak Ben Allah Taala. Lantaran semak ke ulama, beda keluarga saya semak ke ulama. Matuan nabinya dunia selamat sekali dunia akhirat makana non jauh-jauh dari ulama mungkin nikah baradetan si bisa berdapatan gulem ngiring misami adua mentermuka kemanten si anyar berkemanten selaju gula ajunan paringi kempang rezeki kangku syarat ibadah dak sing ngoja amin bos yakin ayo gula evali ketua bigu lagi kamu kemalarar kakak orang satrian berde semua jamin empon jan itu aki tak mau jamin selevel di termalarar kapi empon ni tuh rebati dari gi muka kula ajunan termasuk kemanten seanyar bon selaju paringi kempang rezeki raja rezekina kangku syarat ibadah Jawa ki dari belai ban musibah muka-muka tadi orang si husnul khotimah alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud Allahul kafi wa qusnal kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi walillahil hamd ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Sekian toh kurang lebih nanyon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.